yani fefad yelme. خوشی یاربه رابه خورت کردان رابه رابه زوج خوشی یاربه خوش مران رابه پادا تفر رابه تمو تمشی یاربه خوش مران رابه پادا تفر رابه تمو تمشی یاربه داچه و نابگندان رابه ببجه همی کردان رابه داچه و نابگندان رابه ببجه همی کردان رابه نفر لنگان دست با بشت فنگان رشتان جنابدان چینا رادیو دنگ گلدن باش گودان هجای سیزی کانون 2023 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدیج ساعت 14 امین چه نواروژه پیشکش بکن دست به چند سرنوچه سروک برای سی پی تی گود اجران راستیه که دخوازم آزاد ببه هپگین اسامه دو شهیدین خواهش کرد دایک محمد تونج 2 سال وگره قد خیاس جزیره داخوی حتی دایک بولدن ویتی کوشیجی بدومه لروجاوا دستور فرمی هات نوکرن کتمریتی اسرائیل به آوا بحری دست به تیجی کرنا تونلین حماسه کر دوباره رجباشوار گودان هجا سروک برای سی پی تی گوت از دخوازم اجالان آزاد به جبرکو او راستیه که سروک بری سی پی تی پروفسور ماورا پالما سیجاران لگرتکا امرالی سردانا ریبرا پوکریه تولیم habere bu لسر تیبتمندین گرتکا امرالی پروفسور ماورا پالما و هاگود دناوا پانوراما گرتگین اروپای ده میناک گوک گرتکا امرالی نینه یکانه گرتیه هریزده لوه گرتگی هاتیه هشتن عبدالله öcalane ده انجام سردانین مین وک کنسی اروپا سی پی تی ده مجرایدارن ترک رگود تجدیک بویرنگی بدم جناب لی امرالی گرتیگه که پچک آتیپا فهات آواکرن لی امرالی تبی öcalan چار گرتیهنه لی اوروش تیبتمندیا استثنایی یا امرالی جهول راناکه جبرکو مالبات و پارزر نکارن به حیثانی خو بگینن امرالی ناخوازم دزوستانه ده امتمی به هلیکوپتر دو چون امرالی روشا امرالی به سر خو پرسکرکه که سردان دروژن دیارکری ده چیده بون دما پلن دریایی بلند بون یا جبر سدمکتن روژندن دچون جارنا جی ام هفته که دسکنین اف پیوان کنسیا اروپای کو جبو گرتنه دیار کرن و دبه سدما ایزولاسیون دم درش نای قبول کرن زدکرنا هجمارا گرتین لی امرالی جی کسی که حتی 5 کسان جالی باشکرنا مرجن امرالی و برپرسیاری رایداران نگوهرینه برز عبدالله öcalan دناوا هفته ده حتی آسته که دکاره تکیلیه بگرتین در
ifadeyine evji ne de demen izole kiride tekilike sinordar kiri ya be mahkumenden re nabe veke sosyal buyine be penasekirin leguri pivanen girtigan Avrupa ko Türkiye ji parçe jeye tekilike sinordar kiri ya be mahkumenden re kareke sosyal bunenine dama ez ser karbum min serdana İmraliye gir tekildari mercen Brez Abdullah Öcalan du anji se mijaren teybet hebun yek jvan girtina Brez Abdullah Öcalan bu yani izolasyona mutlak bu onaya kabul kirin de serdanen min a yekemin u duyemin de de mijaren giring de rewşa tendürse Öcalan hebu de via bu kontrolen tıbbi hatıban kirin u hevditin bi doktoren cudare bu hatekirin mijarekedin a giringji personelin girtigi bitavayı be Abdullah Öcalan renkaribun bağıvın yasiyemin ji astenkirna mafya Abdullah Öcalan radyo yanji televizyone bu 2012'dan heri davi damamın serdana Öcalan kir televizyona vitüne bu nizanım bena heye yanna televizyona girtiyenden elini girtigi hebu le yavi tene radyoyek be kanaleke bitene hebu Mavra Palma'da zani CPT organedine Konsey Avrupa'da mijara mercengi heştina Öcalan'da helvesteke şember nişan bedin o hadoman dınala mercin heyide ku hevditina bu parezeran reji de ben kontrol eke girandeye ne hesane Öcalan bu çareseriya meseleye kurt ligirtige bir olak verabe azadiya Öcalan de çareseriya meselede verol eke giring biliyse le nabe mrov çareseriya mesela kurt tene veke azadiya Öcalan bebine Bidîtin amın Öcalan ve müjarede geleki zelale mebvire liser siyaseten ne dağıvin zededir liser janali girtige u hint dişten bir rengi pere dağıvin liser CPDG Mavra Palma u hagut 2008'dan jahkirina Öcalan ketib projeve CPT le laboratuvarın cuda liser minaken organik enji Öcalan hatibun girtinli kolinen geleki berfirekirin rola CPT hin behtir liser iknakirna ahlakiye ve dimijara Öcalan'da zedetir çalak be tecid revşeke geleke ciddiye hala siyan apemana mafemürvan Avrupa işkence kiryarendin elli derve murvaniye o küçük hıstına kadakadike dive ev yek bebi bir hıstın min gerek bu yerin işkence diten lavma ve penase bu baldari bu kartine Mercin Abdullah Öcalan teydene lider ve murvaniyene u kiryareke dici rumeta murvane murvayı tekili danine danuslandine Mercin Öcalan teydeye lider ve murvaniyeye küçük hıstına ez Mercin Öcalan teydeye veke lider ve murvaniye u kiryareke küçük hıstın edip benim liser kampanya Abdullah Öcalan ra azadi u perskirek rakortere çareseriya siyasi Mavra Palma u hagut ev kampanya geleke giringe baş brevediçe je encam begirtin pevisti pepeva Jüke beşer heye. Liser Pırsa hün Azadiye Öcalan duhazın seruke beriyesi peti Profesör Mavra Palma vuhagot beli takas duhazım. Birez Abdullah Öcalan nünere rastiyekeye tevli analizenü bebem yanji nebem beditin amın mafya rastiyen diruki heyeku ve brengeke azat ifade bike. Lazıma Avrupa jibu müzakere çeben u zemina ve avabibe jibu Azadiye Öcalan u müsugerkirna navbenkariye bebe alikar. Malbatên girtiyan gotin em bibin yek tecrüde bişkinin. Malbatên beşerî nobeta adaletê bûne ji bo yektiyarê dijî tecrüde bankirin gotin divê tecrüda li İmraliyê bidayî bibe û rêya aştiyê jî di İmraliyê re derbas dibe. Filiz Uyar destnîşan kir ku kurê wê Metin li girtîgeha SPT Palê girtiye û got li girtîgehan polîtikaya tecrüda giran تێمەشاندن مەخابن لەوی وەراتی عەدالەت تونەیە و ئەز نەتەنێ ji bo kurê xwe ji bo hemû girtiyan li vê derê me û em ê berxwedana xwe bidomînin em dixwazin hemû gelê me piştgiriyê bidin çalakiya girtiyan. Hürriyeka çar jî got kurê min Cafer ev 9 salin li girtîgeha Wanê girtiyan li dijî zilma li girtîgehan û tecrüdê dest bi çalakiya gireva birçîbûnê kirine ev sî û sê mehin ku tu agahî ji rêbê rapo nayê girtin ev zilme û em dixwazin tecrîd rabe û aramî çêbe. Ji jinên serdana nobeta عدالت کردن دولت چیفتی جگوت دوی ام همو پشکریا چلاکیا گرتیان بکن دخوازن وان دخوازن منجی بار تنه نل سرمری دایکان
دوی ام بتکوشنا هف پار ربری خو آزاد بکن ربری دم پارتی ینافچه الباکه شاهین دیلاراجی سردنا نوبت عدالت کر گوت تجدید سوجه لهمبر مروواهیه و دوی به تمامی براکرن به ربری جلان آشتی پکنایه جبو آشتی خشک و براتی دوی مذاکره بین دست بکرن و گوت ام ناخوازن جنازه جوانان ما ایدی جگرتیگه هندر کبن او برخودانا گرتیان سلاب دکم و دیار کرکو او نبتنینه هفسر دایک آشتی آیشه محمد کایاجی چو سردنا نوبت عدالت یال آمدی گوت جخینی برخودانی تو چاره تونه گربین برچبونه این لگرتیگه هان جبو آزادی ربیر عبدالله جلان و چاره سریا پرسکریکا کورت هاتنه دست بکرن در روزا حفظان ده بردام دکن نوبت عدالت یال آمدی جی جبو پشکریا چلاکیا گرتیان دوام دکه در روزا دهان ده یک جبشتار نوبت عدالت هفجینه اندام دایک ناشتی آیشه کایا کوجینا خوش دستایه چو سردنا نوبت عدالت محمد کایا یه هفته و یک سالیه گوتی کشونه هفجینا خود دومینه محمد کایا گوت جبلی برخوادانه تو چاره من نینه دازارین کجبو کردان هر تن پیواجوین گلکی هوانه رودانه و گوت همو دولت کورن و دماکو کیسی دبینن همو گلان دخن بن سردسیا خو جبر ویه که دمان نکارن گل تام کنترل بکن هنکی نرم دبن لگر جدسی وان بیجی با اوی که هوانه تفت گرن و قطیامان دکن وان دخن بن سروریا خو از جبر ویه برخوادانا برومت دایکان پیروز دکم گل لبرخوانه ده دکاره ببه خودی نکاره به خودی ماف اصلا و رزین خواه پیشکشی برخوادی راندکم جبلی برخوادانی تو چاره من نینه امی لبرخوا بدن 20 سالان ام زاروکان مزندکن لزاروکن ما دکو جن دویم روین خودی هشمندی راست و دلسوز لجم وان جوانان بن اف جوان جبو برجواندین خواه ین شخصی لگرتگه لبرخوا نادن جبو آزادیا گلی کرد گلی ترک و همو گلان لبرخوا دده دوی مروف خواه بخواه سر وقت بکه و لبرخوا بده گر هون لبرخوا ندن کست شکی نادوه ین لبرخوا ددن دجین گر هون لبرخوا ندن دی کمک جیان بگ بینن و تونه بکن O kimyasalda gençlerimiz şehit oluyor. Tecridde bir kısım gençlerimiz artık çeşitli sebeplerden dolayı Kürtlük, hepsi zaten Kürtlükle ilgili yakalanıyor. مدلکو اجران افراندیه جبو جواکان بویه هیویه که مزن پشتی پینکاو آزادی جا عبدالله جلان ره چاره سریا سیاسی جا پرسکریکا کدره روشنبیر و سازین چاپمنیا مصر و سوریه جی داخوین دیار کرن کود و هر کس جبو آزادی اجرام به همو هزاخو کار بکن سروک پارتیان نوجان و دموکراسی فراس قصاص پرتوکا مانیفستوی شهرستانی دموکراتیک یا بسرنامه پرسکریکا کرد و چاره سریا نتوی دموکراتیک وکی میناک نشان دا گوت عبدالله جلان ده رزگاریا کردان ده رزگاریا همو جواکان احساس دگره او یکم کسایت که کو کنفدرالیزم دموکراتیک ده دیرو که ده آوا کریه هبونا عبدالله جلان نتنه جبو گلی کرد جبو همو جواکن عرب فارس و ترک گرینگه و خودی روله دوی ام تف جبو آزادیاوی تی بکشن شورمند وزیر گشپیدانه مصری یبری صبری الجندی جیگوت از بختوارم کو بشتاری پینگاوا نامنتوی بومه آرمانجاوی پینگاوی جی آزاد کرنا اجارانه 24 سال لزندانه دوز آزادی دکه ام جی پر دخواز آزادی دکن لی درفتین مزیده هنه و دوی ام دوزه لقدان نامنتوی جی خورد بکن چالکوانی سیاسی سوری آیسار الولی جی گوت لهمبر کو شرکی دجوار سوری هیجی از حتی داویج با آزادی ریبر و جلان و آزادی گلی کرد تیکوشینه بکم گلی کرد لروش را تناوین خودی شنیک مزنه و هاتی پارچه کرن ابن حقیه که مزنه ابن حقیه مزن دکسه تا ریبر و جلان ده دوام دکه دوی و جلان دمل دست آزاد ببه ماریا سانگویزا گوت تکوشینا جنین کرد لدجی شدت تعمیر دولت و تجدید تکوشینا ما بهستر دکه جا افریقا حتی استرالیا جا کردستان حتی کاتالونیا جا همو پیکاتیان جا با آزادی فیزیکی ربیر عبدالله جلان و چاره سریا پرسکریکا کرد چالاکین جور بجور تینه لدار خستن یک جا انسیاتیفا کو دوی چارچوه ده دروژه نه ده کانون 2023 ده هتا واکرین جی دلگاسیون جنان آرنام نتویه کوی جا هفت کسان پیکتی دناف دلگاسیون ده حقوق ناز پارلمانتر اکولوژیستنه هیئت 12 سیزدی کانونی بروی حقوق آسرنه ایهاده تیف مجلس صدایکین
روژین شمیه جنین به هفره بهیزن کاملیا دم یا جنان هزار آیسل و هدک زیارت کردن لآمدجی تکیدین خودماندن اندام هیئت و 15 کانون جیل استانبول درباره و سردان خود جوینا چاپمنی پیک بینن جهیت اندام کوپراتیفا پاریزرین جن ایاکتا یا بارسلونا ماریا سانکویزا لسر سردان خوین لسازین جنان و دخوازن آزادی فیزیکی ربرو جلان جنیوسی را خوی ماریا دست نشان کرد که جنین کرد لدجی شده تعمیر دولتی تکوشینه که مزند مشینن اشکنجه ال ترکیه لجنین کرد تکرن اول ولات خو بینن روجوی و آن زمان کو جن جان آزادی درشما تکوشینا جنین کرد و یا مهمیانه ماریا لسر تکوشینا لدجی تجدیدی دست نشان کرد که وان گهدایه دخوازن جنین لکردستان و ترکیه یجب آزادی فیزیکی ربرو جلان و گوت ملورجی گلک تشت بهستن براسی تجدید که گران هی دماکو ام بچن اسپانیای امی هول بدن کو وان آگاهداریان بکن راپور و بلاو بکن ماریا کیف خوشیا خوش بو سردانی آنی زمان و گوت امی بتشتن لفدره هیم بونه و تجربه تکوشینا کو ام جنین کرتین بون لبارسلونا تکوشینا خوشی مزنتر بکن جی 25 چلی 2021 و که جایده که هر چهارشنبه جنورج با آزادی ربرو جلال مشاناوندی پیکتینه لأوروپا یک چلاکین هری دم درش این کردانه اف چلاکیش 25 چلی 2021 و لپیشیا اوفیسانه توینک بویی پیکتی چلاکی ده چارچوه پنگاوا دم آزادیه جالی ناوند جواکا دموکراتیکا کردویت ارگانیزه کرن هر چهارشنبه کردستانی لپیشیا اوفیسانه توینک بویی کم دبن و دوزا آزادی ربرا پودکن ببونه سیمین سالوگرا چلاکی و ایرو 13 کانونی مشک ناوندی بیلدار خستن که جده که اروپا درباره مجارده داخیانی دا و بانک کردستانیان که رگوت رژیمات تجدید و اشکنجه لی امراری تو حقوق و رگز ناونتوی ناسناکه نگلک ناوندان سری لسازی ناونتوی ینوکی کنسه اروپا نتوی نیک بوی و سیپیتی حاتی داین او برخودان کو پیل به پیل مزند بو دهیجوت مهده به پی شنگیا دوستان در باسی خونخاکه ناونتوی بو ام جی وکی که جده که اروپا بانک کردستانی و دوستی واندکن کو ایرو جی بشتاری چلاکیان ناوندی ببن کدان هجه هپگی ناسنامه دو گریلاین خواه اشکره کر گریلا کورتای شرزان و هرکول هزخ دشاره لدیجی داگر کریده شهید بون نابندر آگاهاندون و چاپمنی هپگی درباره شهادت هر دو گریلایان ده اف داخیانی ده هپگی گوت مد داخیانی شش کانون 2023 ده گوت بو سسی کانون 2023 لدر دورا باجاروک دیوان اینافچه کربورانا مردین دو هفرین ما به دجمن رکتن نوا شر جبو نکونده سه دجمن به فدای شهید بون جهوالین شهید بونه یک جی رودین نالینه دمان ناسامه اوی زلال بو امی اجرای گشتیره پاروه بکن حادزانین هفره دنجی سسی کانون 2023 شهید بویه او جی هرکول هزخه هفره هرکول هزخ جگاباری حتی هرمن پاراسنا مدیایی و مردینه لگرک دوران بقاسی 8 سالان بینابر تکوشیا هپگی دسریده مالباتا گریلا هرکول جگلی کتره سرساخی خواست و ناسامه شهیدوها اشکره کر یونس اوراس بناسناف هرکول هزخ لشرنخ جدایک بو دایک ملحات باف چاچان سسی کانون 2023 لمردینه شهید بو گریلا هر کل هزخی دنوا مالبات که ولاد پاریز ده جدایی که بو مالبات و در دور ولاد پاریز ده 2015 ده لگا باره تبر نوا رفین گریلا بو 2018 در باسی هرمین پاراسنا مدیا بو لآکادمیا بیردوزی و پسپاریا لشکری پرورده دیت پاشه جارک دن چو باکر سسی کانون 2023 در دور باجاروک دیوان اینافچه کربورانا مردینه تاوی رودین نالین دمال سر ارکا خوابو به دجمن رکتن شر بی تردد بروح فدایی آپوی برسف دا دجمن شرکر و شهید بو هپگی درباره شهادتا کورتای شرزان دجی و ها گود هفری کورتای شرزان هفده مجدر 2023 دمال قدا کمها ارزنگانی یهرما درسمی لسر ارکا خوابو ده انجام خیانتا کسی بناوی آراست شهید بو گریلا کورتای ج آمد حتی درسمی جکارا دنیز حتی کوشگری بی سکنتی گوشیا و شرکر هپگی جمالباتا شهید کورتای و گلی کردستانی رسر ساخی خواست و ناسامه شهید و هایشکره کرد هایرتین گونش بناسناف کورتای شرزان
لوانê ji dayîk bû. Dayîk Hamide bav Nurettin hevdê mijdara 2023 li Dêrsimê şehîd bû. HPG got gerîla Kurtay li Wanê di nava malbatê Kulat Parêzde ji dayîk bû 2007 mam û pismamê wî tevlî PKK bûn. Ew ji vê gelek bandor bû û kete nava lêgerînan piştî şehadeta mamê xwe 2008 de çalak tevlê xebatê bû. Dema Daişê balîkariya dewleta Tirk êrişê şoreşa Rojava Çorşa Azadiya Rojava û Kobanê kir tevlî serhildanê bû. 2015 ji Amedê tevlî navara Fêngerîla bû. Bi pêşniyara hevreyên xwe derbasî herêma Dêrsimê bû zêdetir li Munzuran gerîlatî kir. Li gel şehîd Baran Dêrsim û gelek hevalan di heman çeperî de şer kir. Li Giresun û Trabzonê gerîlatî kir li qada koşkiriyê ma ji roja tevlî bû heta şehîd bû ji sekin û têkoşîna xwe tawîz neda. Li Rojavayê Zapê şerekî gerîkî giran di qewime gerîlayên Azadiya Kurdistanê jî bi biryadariyeke mezin şer dikin. Şerek û gerîla li vê derê li dijî dagirkeriyê dimeşîne ji bo azadiya xwe dispêre mîratiyeke artêşa Tirk dema ku dîmenê êrişê li dijî gerîla diweşîne bi balafirên şer û keşfê bi tankan û hemû teknolojiya şer propagandayê dike. Bi van dîmenan qarşo nîşan dide ku kes nikare li ber bisekine. Halbuki di êrişên hawayî êrişên gazên kimyê û teqemeniyên hefteyên dawî de zirar li gerîlayekê jî nehat. Berova jî vê yekê gerîla dibin vê bombardmanê de çalakî û pengavên êrişê pêkanîn. Destanên serçekên dagirkeran û dîmenên cenazeyên dagirkeran kişandin. Baş e gerîlayên PKK bi çi şer dikin? ANF vê pirsê ji yek ji gerîlayê tevlî operasyona şoreşkerî ya li herêma Rojavayê Zapê bû dike û beriya Bersivê bide malzemeyên li çanteyên xwe biken nîşan dide û dibêje çekek, jarjorek, cihazek, 5 bombe, lepikek ya herî giring jî kameraya li ser serî. Ji bo yekîneke artêşa Tirk bê tasfiye kirin ev malzeme bixwe zêde lê belê şer bi van nameşe. Ji bo lêxistina li dijmin yekane tiştak û pêwîstî pê heye baweriye. Belê kevş, balafir, tank, sisteme çavderî yên wan hene. Lêbelê tiştên giring bi me re hene ku bi wan re nîne. Ew jî îradeya fedakariye, biryardariye li ser armanceye, yanî fedayîtiye. Heta ku ev rehê fedayî bi me re hebe, bi çekeke û çend bombeyan em ê hîn gelekî serkeftinan bi dest bixin. Çalakiya ku piştî vê axaftinê hate kirin nîşaniya pratîkî ya van gotinan bû. Leşkerên Tirk tevî mertalên xwe yên parastinê û zirxên xwe jî deqeyeke nekarîn çeperên xwe biparêzin. Dema ku fîşeka destpêkê teqiya ji bo xwe rizgar bikin, pê li vê kirin, pê li cenazeyên kirin û reviyan. Dîmene ku ji alî gerîla ve hatiye kişandin ve rastiyê şer de ardixe berçavan ku propaganda artêşa Tirk valaye. Gerîla bi îrade û hêrsa tolhildanê kelehên dagirkeriyê bi erdê re dikin. Mîna ku gerîla got ji bo têkbirina dijmin li çayên Kurdistanê yekane tişta pêwîst pê heye, dil, mejû û pratîka gerîla hatiye neqişandin. Endamê konsera vebera kecekê Mustafa Karasu li ser berxwedana gerîla şerê İsraîlê û gelek mijarên din axivî. Karasu got du rayedarên mîtê hêjî di destê me de ne lê nexema kesî ye. Endamê konsera vebera kecekê Mustafa Karasu di televizyona Med Haber de axivî. Medya Haber biborin. Karasu got nêzî 3 salin ku tu agahî ji rêberaponayê girtin li cîhanê tiştekî bi vî rengî tuneye 3 mehan 6 mehan careke cezayê kêfî û neyasayî yên dîsîplînê dedin û dibêjin em dewleteke heqûqî ne û bi vî rengî cîhanê dixapînin. Lê têkoşîna ji bo azadiya rêberapo ya li tevahiya cîhanê gelekî giring e. Dewleta Tirk tengav dibe, teşhîr dibe û tejî dibe. Li ev têrnake divê têkoşîn mezin bibe. Mustafa Karasu greva birçîbûnê ya li zindanan silav kir û got girtiyên azadiyê eniya herî şiyar û hesas a têkoşîna azadiyê ne. Tevî ku li zindanê derfet nîne û bi helandina bedena xwe helwesta xwe nîşan didin. Divê berxwedana li zindanan bi xurtî were destekkirin eger ji derve bi awekî xurt destek bêdayîn dewlet û desthilatdarî wê mecbûr bibe ku daxwazên girtiyan qebûl bike. Daxwaza girtiyan jî rakirina
کارتنا تهجید و آزاد کرنا ریبرا پویه دوی گل خودی لریبری خواه درکوه و دستکی بده گرتیان لسر شرگیری لاجی اندامی کنسر ریبرا کجکی مصطفى کاراسو گوت شر لهرمین پاراسنا مدیا دومه گریلا و دولت ترک لگلک دویران به تایبتی لسر سینور دنوا هفده شردکن دولت ترک به تناسری خواه نکاره شرگیری لابک مخابن پده که به هر اوایی پشکری دیده کاراسو شر نابرا اسرائیل و فلسطین جنر خاند گوت وی شریجی نشاندا کو پرسکریک به اول پرستی به نتو پرستی چاره سر نابن پرسکریکا جهویان پرسکریکا که به هزاران سالیه چند جاران هاتن سرگون کرن و قر کرن دی ساجی پرسکریکا گل جهو به گل فلسطین رهیه پرسکریکا اسرائیل و فلسطین به فراستا نتوی دموکراتیکا ریبر اپو دکاره بیچاره سر کرن لسر ایریشین دولتا ترک مصطفى کاراسو امنر خاندن کرن اسرائیل خزایی چدکه ترکیه جیل کردستانی ویدکه دولتا ترک گازا کیمیاوی دناف ده هر جره چکن قدخه بکارتینه و رادبه دبیجه اسرائیل کمکجی اندکه قر کرنه دکه دفین نی قبول کرن بومبین لسر هرمین پاراسنا مدیا تین بک باراندن جین اسرائیلی کول خزای دبارینه قاد بقات زیده ترن لیکس فیراسی نابینه نتنینها بسالان دولتا ترک به همان آوایی بومبیان لکردستان دبارینه و دارستانان دشودینه قاشو خواست ببن نابین کار دمجارا پفکوهرتنا دلگرتیان ده دست مده دو رایدارین میتیهنه روژه لوان ناپرسه نابجه ده برده را 10 گرتی نخوش 15 گرتی نخوش ده هنوان بردن دو گرتی ده دست گریلا ده مروین وان این هری گرینگن همو گوتنین ترکیه جبون خماندنا گریارین وان این قریجن لروجاوا هیف پیمانا جواکی هاته نوکرن بود سورا فرمی یا هرمه مجلس گشتی ریبریا خواسر یا باکور سوریه دو جوینا خوی آسایی یا نوتی پیکانی و پیمانا جواکی پجراند بندین و پیمانه ایرو د جوینا به بشتاری دسته سروکاتی مجلس گشتی نونرین مجلس قانونساز ان هر هفته ریبر و مجلس باکور و روشات سوریه هاتم پجراندن جگری هفسروکاتی مجلس گشتی ریبریا خواسر یاسر ال سلیمان 134 بندین پیمانه تف خواندن و جالی بشتران و هاتن نرخاندن داویه دجی مجلس گشتی پیمان پجراند و کتمریتی هرمن باکور و روشات سوریه دنوا 2 سال و نیوانده د 5 قوناخین آواگرنا شوازن ریبرنا هرم ر در باسبون هری داوی هف پیمانا جواکی کو د به د سورا فرمی ال هرمجی هات اساس کرن د ویجوینا داوی د گهارتن گرینگ د هف پیمانا جواکی د هاتن کرن لګوري هف پیمانا جواکی انو ریبریا خوسر نوې خو گهارت بو ریبریا خوسریا دموکراتیک اهرما باکور و روشات سوریه ایدی هرمن ریبریا خواسر یک هرمه و جهفت کانتون آن پکتی ده هف پیمانه ده گوهرتن نو ده سازمانیان شارداریان ده چیبون ده دسته شارداریان به گوهرتن و ببه کومبون و یکتیا شارداریان نوی مجلس آگشتی بو مجلس آگلین باکور و روشات سوریه هر و حالگوری پیمانه ده هن سازیندن وکی سازیا چاودیری کو گریدای مجلسا گلان به بیاوا کرن دیسا نویسگاه دراو و داینه یا نوندی و دادگاه پاراسنا هف پیمانا جواکی و بیناوا کرن هف پیمانا جواکی جارا یکم ده سال 2014 ده هاتبو دانین و پشره ده انجامین کنگره اجتماعی یا گلی جزیر و فراته ده جالی مسدی و ده 25 مجدر 2020 ده بریارا نوکرناوی هاتبو گرتن بریارا جنوب اساس کرنا پیمانه ده جوینا 15 تیر 2021 ده هات اره کرن کمیته بچوک ج 15 تیر 2022 دیان و دناوا پیج مهانده رشنویسا هف پیمانا جواکی جنوب اساس کر کوکی پیمانا مجلس گشتی یا ریبریا خواسر هاتبو آماده کرن نویساندنا هف پیمانا جواکی ده 11 کانونا سالابوری ده در باسی پیواجه دویمین بو کمیته 158 اندامین جن و میر انج پیکاتین عرب کرد سوریان چرکز ارمنی پکته پیواجه ده هفته وی مهده بداوی بو کو کمیته برفره پیشنومه پیشکشی مجلس گشتی کر دا کو مجلس بخوینه راست بکه و پاشجی اری بکه
دسر قدخیا جزیره را 8 سال در باسپون ندایکاوی و نجی گلیوی چوکدانین سال 2015 د قدخیا کو دانین سر جزیره ده هفته و نه روزان دوام کرد انجام دهجی 288 کسان جان خوش دستا هیجی دوسایوان به انجام نبونه و گلک جی هاتنا رد کرن 29 دوساین او هدیجی هیجی به انجام نبونه درباره مرنا هن کسان دهجی هن دوسیا لبردسه دادگاه مافی مروان اروپایانه دایکا شهیدی برخوادانا خسری جزیره محمد تونچ گوت حتی که دایک بوردن ویت کوشنا شورش جی دوام بکه لنافچه شنخ جزیره 8 سال بری 14 کرونا 2015 قدخه درکتنا درودانین وی قدخه هفته و نه روزان دوام کرد دیریشن دما قدخه ده زاروک جی دناف ده 288 کسان جنا خوش دستا د پرانیا لپرسینان ده کو درباره کشتنان ده هاتن دست بکرن بریارا پیوستی بلپرسینه نینه هات داین دادگاه دستورا بنگهین آیمیا دولت ترک سرلیدان جبو هفسروک المجلس گیرا جزیره محمد تونچ آسیا yüksel و یاسمین چکماز سردار özbek محمد باکان و بشنک کولانچ ده هفته تیرمه 2022 ده رد کرن دادگاه دستورا بنگهین بریارا خویا درباره اساس ده د 4 مجدار 2022 ده اشکره کر ایدیا کر کو مافی جیان نهاتیه بمپی کرن و بکارانینا هیزا کجنده جی جبگاوی هاتیه بکارانین و اشکره کرنا پیورداران نپیکانه کومله حقوق ناسن جبو آزادی او هده پشتی کو رین حقوقی نفخوی ختمین دسسی سبات ده جبو 6 کسان بهنجتین بمپی کرنا مافی جیانه و نبونا لپرسینه که چالاک سری لدادگاه مافی مرووانا اروپا دمه دا لگوری آگاهی هاتن به دست خستن درباره 29 دوسیاین او هدیده هیجی بریار نهاتن داین لدادگاه دستورا بنگهین 46 دوست بردوام دکن تیپاین کود دمن پیشتش با 12 دوسیان سری لدمه مئی بداین هروها درباره مرنا هن کسانده هن دوسیا لدمه مینه هفسروک مجلس گل آجزیره ویدمی شهید محمد تونچ ددما قدخیا درکتنا در ویده گوتبو امی چوک دانینن اب گوتن هر دبیرم روانده دایکا محمد تونچ اسمر جی گوت نه دایکاوی نه مالباتاوی و نه جی گلیوی چوک دانین خوینا گنج و خورت انجزیر و بوتا حرکی وی جوباره قوی از بیکرین کرم محمد و اورهام برانه ملدانه ملانه حتی دویل برخوادانه جزیر و بوتا که نه کلا عگید و خسره رانه مجا گرک نه از بیکرین از دویکا اسمره اليوم محمد فين يورهم تنجا فوزار الموضوع شالده را محمد دم به پرسیار جزیره بی گفتن یاساخه کبر سر جزیره ما باور نکرد بگو ما پیشا هنگه نهروجا یاساخ کف سر جزیره یاساخا نهروجا رب العالمین فرصت دومه ما دولت ترکش کنم ما از کنم یعنی ام کیف خواهش بینو پیشتی هنگه سه حرکت آرده کت آرده بی سر زبستان دنیا سال بی 15 ما بی سر ساله را بی سر هنگی حالت و حاجت و امکان خواه به دولت حتی قبرس و استانبول و هو آنین سر جزیره بودا آنین سر جزیره بودا و هر چهار دور جزیره دور پیچ کرن و یاساق دانین سر و نهشتن کز نشته در کبه نشته در بچتن آخی ها 15 روزال برخوادا مال برخوادا وال برخوادا مدیسا ما قواش خدای خواه ما خواست ما زفر خواستا وی چکه وی رابی گود بلا رابه ری وکر سپرا جزیره را سپرا جزیره را ری وکر گو بلا انسان یعنی نه طرف داره و نه او و من هم همین کرد بی
لبالي طانجي ديتن رحشي بي برسي بين طوزي بين جامدين جايلون سانا قد كرن سانا قد كرن ريدو ملا قبلا ملا سيدا داكن هكذا فاكي سابي پرو جزيرة تقول رجا حسرة وقم لا تجزيرة جدا كت بيرو تو فاتي جزيرة بي جزيرة موت قد دح مرغو باهدي وحيا جزيرة ساقاتا بي أزي جمع جزيرة بوتا دفو دورا دولت ترکا کسی از ته دوای فاگ هاره برگودانی جا دونوچین جهانی دن بردام دکن امریکای هفپار و کسایتین ترکیه ولاتین جدا خستن لیسته قدخه و کریار دا دست بکرن واشنگتن جسدما کولگوری امبارگویا لدیج روسیا تبنگریانه زیادتی 105 کس و هفپارین جو ترکیه چین و یکتیا میرکتین عربان کرنا لیستیا قدخه کری وزیر کار دروی امریکا آنتونی بلینکن داخویانی دا گوت جسدما شر اوکراینیا امریکا و هفکارن وی لدیج روسیای امبارگو دانه دست بکرن لی جولاتین جودا زیادتی 105 هفپار و کسایتان لدیج امبارگوی تفگریانه و د لیستیا قدخه آنده هاتنه بجه کرن بلینکن گوت امل دیج روسیا کول اوکراینیا کوم کجاندکه کس و هفپارن برین جودا دسته ددنه تکوشینه دکن و تشتین جداسین ما ورجی امی بکن امریکا لیسته هفپارین کول آریکاریا روسیا کرنه ریس کرنه جبو ترکیه جدبیجه آمورین بالافران آمورین ایکس رای تکنولوژی اکیپمان شاندنه روسیای ترکیه دستک دای پارامیلیترین واینری و جبو هفپارا روس تکیجی آمورین میکرو الکترونیک شاندنه وزارت خوینه یا امریکا جدستی شان کرکو هفپارین ترکیه بوسفور آوراسیا Egetir Otomotiv, Globus Türkiye Lojistik, Kartal Eksim, Konomar Gemi Elektrik u Elektrik, Magazan Elektronik u Özkaya Otomotiv destekdane Rusya. İsrail'e ava deryayı berdede nava tünelin xezayı rojnameye Wall Street jurnal iddia kırku İsrail ava deryayı berdede nava tünelin Hamas'e yenle şeride xeza ajansa ABC'ji be nüçe ekir agahiyen Wall Street'e pişras kirin got İsrail jibo tünekirina tünelin şerin Hamas'e ava deryayı berdede tünelan pisporin havurdori hişaridan ku biryareke bevi rengi ve jibo dema drej bandore li peyda kirina ava ve xwarine ya şerida xezayı bike Serok Amerika Joe Biden ji برنگکی نه آسایی دستلاداریا اسرائیل رخنه کرکو لبر چارەسەریya دو دولتان رادبه و رایدارن اسرائیل هشیار کرن کو پشکریا ناونتوی تیگ دچه بایدن گوت بگمان دوی حماس جهولی برا کرن بنیامین نتانیاهو جی دوستکی باشه لینه چاره کو خو بگوهرینه برگودان نجامه نوچه نیورو نواروژه پیشکش کرن حتی نوچه ساعت 14 بمینید خوشیده چون نابگندان رابه ببیجه همی کردان رابه دا چون نابگندان رابه ببیجه همی کردان رابه نفر لنگان دفا وشت فنگان ریش بگم بدنگان رابه نفر لنگان دفا وشت فنگان ریش بگم بدنگان
ليما حطن رابن بخمل وخلاتن رابن جري ليما حطن رابن بخمل وخلاتن للثالث يانا بشادج منانا دكنتم خطو مانا للثالث يانا بشادج منانا دكنتم خطو مانا رابن
karime Saz uzman karime Sero puri perime Bişi bişi abime Bişi bişi abime Nabu dengi geline Saz uzman karime Saz uzman karime Sero puri perime Bişi bişi abime روشا هوای جبو ایرو سیزده قانونی روژا چارشمه یا روژو شف پلیا هریزیده یا باجار باکور روژلات روژاوا و باشور کردستانی یا باجارن آرتوین آنتاکیا گمشخانه و بایبورت وهانه آمد بروش نه پله بشف شش پله باتمان بروش 11 پله باران دباره بشف 7 پله بتلیس بروش 2 پله بشف بن صفری 1 پله چولک بروش 5 پله بشف 2 پله جلمیر بروش 2 پله برف دباره بشف بن صفری 3 پله آگری بروش 3 پله بشف 0 پله ایدیر بروش 8 پله بشف 4 پله قرس بروش 0 پله بشف بن صفری 2 پله بعوره اردخان بروش 0 پله برف دباره بشف بن صفری 1 پله دیرسم بروش 6 پله بعوره بشف 3 پله بعوره دیلوک بروش 10 پله بشف 5 پله مرش بروش 11 پله بشف 6 پله خارپیت بروش 7 پله بشف 3 پله بعوره ارزروم بروش 0 پله بشف بن صفری 3 پله بعوره ارزینگان بروش 5 پله باران دباره بشف 2 پله ملتی بروش 7 پله بشف 2 پله بعوره میردین بروش 8 پله باران دباره بشف 5 پله موش بروش 7 پله باران دباره بشف 2 پله رحا بروش 12 پله بشف 8 پله سمسور بروش 11 پله بشف 6 پله سیر بروش 9 پله باران دباره بشف 5 پله شرنق بروش 5 پله بشف 2 پله وان بروش 3 پله بشف 1 پله سواس بروش 3 پله بشف 0 پله آرتوین بروش 7 پله باران دباره بشف 6 پله باران دباره آنتاکیا بروش 14 پله بشف 12 پله گمشخانه بروش 4 پله برف دباره بشف 2 پله بایبورد بروش 2 پله باران دباره بشف 1 پله کرمانشان بروش 7 پله باران دباره بشف 4 پله باران دباره مهابات بروش 5 پله بشف 5 پله باران دباره میریوان بروش 4 پله باران دباره بشف 5 پله باران دباره پیرانشهر بروش 5 پله باران دباره بشف 4 پله اورمیه بروش 5 پله باران دباره بشف 5 پله ماکو بروش 0 پله برف دباره بشف بن صفری 2 پله بعوره خوی بروش 5 پله باران دباره بشف 3 پله دیرک بروش 4 پله بشف 3 پله عفرین بروش 13 پله بشف 9 پله حسکی بروش 14 پله باران دباره بشف 10 پله کوبانه بروش 12 پله بشف 8 پله قامشلو بروش 12 پله باران دباره بشف 9 پله سریکانیه بروش 13 پله باران دباره بشف 9 پله هولیر بروش 12 پله باران دباره بشف 10 پله بعوره سلیمانی بروش 6 پله باران دباره بشف 7 پله کرکوک بروش 12 پله باران دباره بشف 11 پله دهوک بروش
ده پله باران دباره بشف 8 پله زاخو بروش 10 پله باران دباره بشف 8 پله موسل بروش 12 پله باران دباره بشف 10 پله شنگال بروش 13 پله باران دباره بشف 10 پله گهدارین هجا من روشا هوای پیشکش کرد به هوی روژک خوش دن باش چابه دشمن ده بوی درک و خنجر